Pozdrav ljudi, Servin Gamer ovdje i danas igramo Minecraft preživljavanje na Ender Kingu i danas ću vam pokažem moj rudnik koji sam počeo praviti. Nisam ga dovršio, ali znači idete dole, slobodno dole padnite, sad potrefim lopu, evo ga. Opa, padnete tu, priskušite ovaj blok ovdje i krenete kopati ka dole, nađete neke lepe rude. Inače, nešto se promenilo, počet su grifati home i onda sam premestio home ovdje, tako da ništa se drugo nije desilo. Potion of invisibility. Pa dobro, isplati skupiti Potion of invisibility. Ovo Potion of testa, ne znam koliko beše dole u vidu. Nešto ćemo kad dole ovako. Kako ću izaći? Ench apple. Crknut ću glavi, crkne. Gledam dole komentare igrača koji igraju olimpijadu. Što nešto posebno nisam našao. Sve metala. Moć neći nekad na dijamante. Nekad. Da mi je sve to. Htio sam napraviti nešto sa railom, ali ne vjerujem da ću praviti šta sa railom. No kako vidite, dobro, samo spustim cefiju. Imamo još metala. Sakneće na još metala. What the fuck special? Koliko ste vi dževu? Nasta koliko su neke dželovani. Azda mi je. Može put to PvP i cijela serva. Da, ovo je, znači u Warp Olimpijadi to je danas u 8, a već snimam 8:03, tako da ono, počeli Olimpijadovi su varali jeli Golden Apple, a ja nisam na Olimpijadi jer, pa, mrzi me da gledam Olimpijadu. Ko ćete, sad ćete vidjeti Warp Olimpijada. Ovo to bi tako trebalo izgledati, ima neka pravila sa desne leve strane. Kao što vidite tu se popenjete preko ovoga. Da, ovdje idete tako spopenjete tu. Ne znam kako se to radi, niti sam ikad to radio. Znači igrao sam Olimpijadu, gubite za J-Power, evo kako bi to izgledalo, neću dalje vam pokazujem. Tako imate na svakom levelu po nešto novo. Neću raditi ništa ovdje. Opa, da li je to kraj? Jeste, kraj je. Kraj Olimpijade. Radmira Vučić ne, dobro. Što samo to je. Tako da, možemo se na home. Što sam htio napisati? Home, joj, kako biješ vidjela. Ovo su svaku olimpijadu oni koji su učestvovali i dobijali po nešto više. Tako da, to je to. One o olimpijadi. Tako da, ako vam se svidao ovaj server, naravno uđite tu da napravim sam video izbacio
prema kao giveawayu, znači ko hoće prema kantu neka šeruje klip, subscribe-uje, lajkuje, ko hoće prema kante, šta je sad ponovno s mene teleportovalo govorim. Šta ćeš ti od mene? Kada hoćeš baciti XP bottle, baci ko XP bottle! Tu ću se savršiti spizu ako bude bacao XP bottle, ne. Savršit ću ga sve jednom. Tako da, ne znam da će bacati, neće bacati, možda hoće, ne znam. Ali vidimo se u sljedećem klipu, uživajte i poz!